Thiku nini tu thutha wa atongoria na aini kwiyumiria na guthie kwa Miracle Baby na kuga President Ruto niwe ugukorwo akirugamirira ngarama ya urigiti wa keri mutumia wake Karo Katuru ni auburite gutire mbiri ya thibitari yarihirwo. Karo augite no ciringi 300,000 maheirwo na ni irikitie guthira kuona Miracle no aronwo ni ndagitari ona mucii. Riu Karo ni ahoete a Kenya mamuteithiririe mahote kuona nuthu milioni niguo Miracle Baby ekwo surgery ihinda-ini ria wiki ithatu iroka na oho one mbeca ingi iria muthuri wake ahuthagira o muthenya cia ndagitari na muhuko wa colostomy na dawa. Akenya ni makakorirwo makirakario ni kaundu gaka mwena uria wa comment section mwena uria wa Facebook magakorwo makiugo hena Janet Sira akauga like seriously if mtu anajua hatasaidia iko wapi haja ya tangazi atafanya na hatafanya. Some people should get ashamed of themselves. May God heal Peter. Hena Joki Charles akauga Karago Njagwa ni nyinyi mlitangaza hii maneno, kujeni mseme ukweli. Hena Yutkas Githinji Kingori akauga even the devil himself is worried these days, he think his kingdom might be overthrown. Get well. Huku ni kwa mwagi wa mohoro taiko tukihoya a Kenya makoma magiteithiriria mundu gwitwo Miracle Baby o riri arakikorwo akirigitwo. Ngakuhana gitio muno uko subscribe thini wa YouTube channel ino.